technical khovela kan lo lom le veka cheu tun tuma chuan kumsang ni som panga ati chua action horror film Constantine kan clear hole adon ani movie lo in chan na chuan papakhat hian mun rau san to a leilain fei more nazi fleck ne na lo in tuam hlui to tak mai hi alai chuaka maktak main chu fleck a han phel chia chu eng thile mo hian alu ala ni mai hian eng ma ngai to alovin akal thut mai konga kan mek lai chuan kar lo tlan chuan na takaron su in kar chu a chene hle a nima sela chu pa ero chu tho chuak le in akal chun zom le mai John Constantine khovela chuan shemhun le van ram chu a om tak tak mai nilovin mishing te chen na khovel nen in thun zom rengani John a churam huai no chuak tu ni in a hnuaya thok cha sanen mishing te chen na khovela ram huai om thadu lo ho zon le no chuwa na an thok thinani Los Angeles apartment te takte a andu pakhat hian afanudam lo tan breakfast alo siam saka chuta ruma afanu ceiling lama halang thu a alo ngurvel a murwal chuan a hlawlu tuk chu chuata a tlunok mai manmo takin an fanu pui theitu tur chu an zong hal thuai maya John chu apartment a chuan valutin Father Hennessy an alo chon athil lo zon reng to chu a mu thu ashila ma se chu no pang ko chunga lu ram huai no chuwa na chu a hlo chama wangin John chu a ko waloni no pang chu khuma an phuar beta in chunga enga lu theinan John chuan tukver a hongvek bok ti chuan buan na laka inven na tur siamin thalim chuan no pang chu a chuna chu vele no pang chuan ron hapin John an amulet chu no pang chala chuan na takin anema chu vele John an doila a cham lain no pang chu arun avin a khur zoi zoi mai revaglova a khur chu are chuta a ngonga tang chuan a chen chil tu limthla churon lang thutin John an ram huai no chuwa na chu a thova tangai ti asia angin na angin no pang chung te chuan dar thalang lian tak ron la in no pang chung zon taka chuan an chela chu vele John an tukver ti chia in a hnuaya karan da chu hungson turin cha sashil John an dar thalang chu tukvera thlungin ruma omzong zong chu mi chingkla turin a cha mase pakhat chuan amit meng shamin ara ngal thota asam rong po a in thak zui John an me cheno pang mit a hon sak vela aram huai chu chuwa atuma dar thalang chunga atang ta chat mai John an Hennessy chu dar thalang po chuak turin a hantia ma se tukvera chuan aleng ta tlat lo chuta ama ngei chuan podle in ari na zong zonga a wai nuwa dar thalang chu ron ta chuak theita shamin ake dar ta vek mai ani ruma changa a chua nu chuan bangalem in ziak zinga feimor ni om tak hi a mu chu vele chu thil chu spear of destiny ani ti a she chuak ngala movie in channelama mun ro san to a papakhatina a hai chua ta khani John an Hennessy ne na chuan an ram huai no chuwa kha adik tok lo wa sha thule thil thalo lian tham tak thleng tur anga chiang lo ruaya a mu thu chu ashila ti chuan chuminia tan chuan an in chen shangtani Detective Angela Dotsoni chu puithiam nena in puanna aneya criminal pakhat danga thale thu in puangin mitam tak atha to awang chuan a in thiam lo thule atan mi tha chu thilpa ngai tak angmaya ni to thu te chu a sei chuaka miswal ho omna chu a she chat chatin engtik huna nge silai me pu atur ti te chu she sareng angmaya ni thule amma chuan diglo a omani theyangem ti te chu a zotani chuta puithiam chuan pathianin atan thil engemotak ruat sak anei thu aloshil a ina amud hilain amumanga adamdo in khomamuin a in mua chuta Isabel ti ming hian shilru in a tho chuak damdo in chung bera aru ka chavin a medical tech chu aban atang chuan ala tha a ti chuan damdo in chung sang taka tang chuan a zuang thata swimming pool a tlalutin arun lang le ngala chu vele Angela I chu arun har chuak thut atu ka chuan John chu thisena khu chua fothina wangin alung a x-ray a chuta doctor chuan lung cancer lo om taka nei thule reilo te bakdam na huna nei to lo thu alo shil chu damdo in veka thina thlen na hmuna chuan Angela I chu vakalin ruang chu a han ena chu nula chu a mel ang chia pu alo ni
Isabeli chu aphir pui ni in chu damdo ina chuan ril rubuai anga admit alo ni to a atho pui pa chuan Isabeli chu in chunga tanga zuang thla a mani in ti hlumani thu asoi chuan Angela chu athin rim hle Isabeli chu ashia chian thu le chu tiang te du tur mi an di lo thu ashil let zek mai ani Jona thian bi mena chu Jona ina vakalin man ro chi sang sang aron kena bi menan Jona chu pop tha an lo tum to na silai muzum thave vo Jordan luya changa lak tui thiang hlim le ram huai not bo thei se phung te aron pe ani ti chuan Jona chu enge an assignment chu ni a han zota chuta Jona chuan ram huai no chu ani thule me cheno pang taksa atanga ram huai sipai chu atuma mishing te chen na a tuma mu thu a soi chuan bi mena chu a thong hle a chan po lo sha thin dan chuan ram huai te hian mishing te chu an control thein an chen chil theya ma se mishing te chen na tak taka an ve thein a ring ngai lovani chuta chian nan shim ti in Jona po in bi mena chu thilmak tak chungchang chu chui chiang le deu turin ashila ti chuan cha sanen biak in lama an kal tangal biak ina chuan Angela nen bok an in mule Angela in pui thiam in biak na anei pui la in Jona po in Gabriel amu ve thung bok Jonan Gabriel thladum zur mai amu chuan thla polani ti asia a Gabriel chuan Jona ron kal chan chu alo shengal Angela chu tharau ti mo tak chungchang ngot ala buai pui thu chu Jona alo shil chuti lain Angela in pui thiam hena Isabeli chu Catholic in vuidan anga lo vui turin angena ma se pui thiam chuan bisopin arem ti lo thu alo shil Isabeli chu mani in ti hlumani awangin poina sa tak khoi anga ngai ania chu wangin Catholic in vuidan a vuia thiang lo chuti chung chuan Angela in phalsak sham turin a han ngen le a ma se pui thiam chuan engma ti thei nei lo thu alo shil bur mai Jonan Gabriel in hena chuan tharau tam tak mishing khovela vewak mek an thu chu soin pathianin anun na apo sei thele thele wazot Gabriel chu nui hukin Jonan vanram kai atum lutuk na thil ti te chu engma lo mai ani thu alo shila chuta Jona chuan ram huai tam tak le shem hun tir ga tam tak alo no bawa shem huna athon kir zong zong to te awang po khan vanram kai tur chiang sa angai ani thu chu Gabrieli ashil Gabrielin lo chang le tin Jona thil lo ti to zong zong te chu atok lo thu le vanram lu thein chun chu mani nun hlan le pathian rin tlat na chawani thu alo shila chuta Jona chuan voitam tak midang ta na a in hlan to thu le pathian arin tlat thu chu soin a complain zuya ma se Gabrieli chuan Jona chu pathian ti chu shengei ma se athil ti theina arin tak tak lo thu a soi chua sak ta chat mai ni ma sela Jona chu alatlom du big lo Jona chuan no pangte nun na chan him nan an ko chunga ta ram huai an ho chua thin thu te chu an soi vele a chu po chu Gabrieli chuan lo changin chung athil thati zong zong te chu ama hlok nan chau vanram alu phalsak ani the na tur chawati ani thu in a chang vele chuti lain Father Hennessy an newspaper te chu lo enin akuta khoi zongin a chiar ngal thei zela tam tak a chiar nuwa pakhat chuan amit ala tatlat ril rubuai in ti hlum Isabeli chungchang alo ni chuti lain Angela in Isabeli thena video vel alo en kwal le a chuta Constantine ming aphun murmur chu a she thei chu vele chu pa chu biak ina amu panel omlem lo deuh kha ani ti a she chuak Jonan mezial alo zuk malmal lai chuan thil engemo alam panalo kala muwa ram huai ran nung chi sang sang in khu vegani ti a she ngal chu ram huai chuan Jona chu ko nga tlo chuakin ram huai dang te thla zalen turina vozui Jona chuan se phung mangin ram huai chu no bawa hantuma ma se van ron tlanin ram huai chu asubo tadai Jona chu cha sanen in mu in midnight night club an kala club chunga chuan half breed te chuan nuam lo chenin room hnung lama papa midnight chu awamu midnight ta chu mithiang hlim ni in shem munemo van ramemo chanbik nei lawania Jona chuan revak lo liam ta aram huai thil ti thei takina be thu ashila ma se midnight ta chuan thil ni thei ni in alo ngai lo achan po ram huai ten mishing te chen na an baltlang thei that lo ti chu ashiani chu le lam le lamina an pom tlan thilania
John ale midnight ate in biak lai chuan ramhuai half-breed Balthazar aron lut. Deuso dewa John a ming lampa chuan apui sa thir ken chu an ti chakwal vela. Chu chuan John a chu tithin urin shemhuna da kirlea avo. Chu vele midnight a ron enroll fatin a nightclub chunga in mel magna thlentir arem ti lo thu ashil. John a chu ho in Angela in a kongkhar avakika apuina adilani. Angela chuan a unaw nu chu tha nge ani arin thu soin mani inti hlumtura aril ru ne saktu an oma arin tlat thu asoi boka. Isabeli chu sa khomi tak kathlik ru tak ni in ama nun na alak lo tur thu chu asoi le zel. Ma se Jonan pui aladu lo fo wang chuan Angela chu achuak ta a. Chuta tuk vera tang thalim tam tak Angela zui tu an omti muin Jona chuan ava zui ve ngal. Jona chuan Angela case chu vanram le shem hun nen in zom na ane mai thai aringa. Ti chuan Angela chu shem hun le vanram om tak tak thu shilin miterin dan anglo tak ani thu hero chu asoi tel bok. Chu thu soi chu Angela chuan nui so deuh pa hian mishing te chu an sual thu le fuina dangan mamolo thu a han soya. Jona puin apom pui ve tlat ma se mishing te hi mi thale sualan ni thei ve ve zia ngai tu atel bok turin a cha a. Chu thil pahnia a khoi mo zok zo kong chu an zo ta thin bok ani a han ti zom zat bok. Chuta light ron thim thutin Jonan puan thema phor chuak ngal. Thok le khata mu thei si lo hian an bul vela thitle ri ring zet mai thom leng kol vel chu an hrezuya. Jonan me alsiam ngalin eng chuan an bul vela ram huai ho chu a pholang ta a. Demons ho chu kangin an chik twar mai. Athil mua wang chuan Angela chu aluaka. Chuta Jonan demons te chuan ama anilovin Angela chu an bitum ti a sheta zokani. Jonan Angela chu Isabeli khamani inti hlumani aring lo tak zetem a han zon non le a. Chuta Angela in Isabeli chu tha nge yani arin thu in ala tangfan. Isabeli chu inti hlumani nge tha ani ti sheturin Jona chu shemhuna akala Isabeli tharau avazon angai donani. Isabeli apartment a chuan Jonan tuya ake achia. Angela chu chuak tura ashil angin achuak ve mai. Chuta Isabeli zote chu kengkangin Isabeli tharau nen an inzom theinan amita tak a ena. Chu vele hun churon kalmuang tial tialin hun ading vekti a Jona chu shemhuna avakal. Bimenan apek holy water chu olsam taka achuale theinan atnaya ada tlata. Ti chuan shemhun lo om lai ber mun khorole me al thlitle vud na huna chuan avakal ta zel. Atopa Isabeli tharau chu building chung sanga ding hian awa muta. Jona ming alolam chuta demons te chuan kiltin atang anron hualta a. Isabelin abana hospital tek abun chu phelin thli chuan alen. Jonan tek chuman tumin a zui ngala chuti lain demons ten lo muin an zui vele ngal. Isabeli building chunga changa atlak lain Jonan tek chu aloman vechia. Chu vele holy water chu a zona atak teke in Isabeli ina bok chuan alo kirle ta ani.